Kwa baby me Adom TV Badwam na o channel ye da mambo atamase one ye mame hu se ne ahosape no abrabo no sa na tie de edu so no de me wo Kovi Tigernut powder for ewa ha ye ba bidi nkomo enyim free ha we so ya da ehu hia pa be me na no pa me mu ache we dem se me juice se bibi aboko de boko se dem wan feed medase so we need to say o pink mountain look ne se system kakra na me de you are on point. Thank you ti me se obi a mo no fo no ho ban oba oba mu me ma na kakra bi but kokko hwema no ye ncheke ne mo ye ho ban fisi ye hunu ne ntama e betimi age wo nkwa me ma no nye kokrama na cancer no nye kuro ende ana ayede ma wo hunu se bibi shem na nye no ma ko hospital a no mayi ni akohwe se ye kokram enne de no ho adwuma na ye yi anu anu no mo ato na na mo baby ti mo bi anya ne sa me da se pa enti enwe Kovi Tigernut powder. Okay. And then so daba kwa okropon basa ye Adom nyame e de ache se Adom na bebo Adom so na also do feed na to Adom TV se ende ubeti ensempa ende no Adom TV for adwene onipa da sendi bia wapomoden enunti na ye wa ha no se ende ye fi Kovi organic foods na ye aduane sonko a ye de aba adwaman so de pese ye mohu dero no obi anti ye pese ye ma nipa bi anti ase se Kovi Tigernut powder no enye duro eye aduane na mmom no udi no ne sonfa so de ni bia ma na danso ene ye pese onipa da sendi bia no ye mohu dero na wonti edi kan no ye fi Kovi organic foods ye na ye de sa aduane sonko e de aba adwaman so ti wa wo hwe Adom TV sesia no ubemu sedia ewo screen so na wo fe suo no say netie na mmom no we atadwe ya na ya mo ye na mo ti se enkoda aduane ye di aduane no awodo e di afra ti ase se organic bibibia wo mu bia no ye mfa eni additive bia no a enye obo adanyansabo akwansan no emfry bibia obemu Kovi Tigernut powder mu no natural atadwe ye to wie eno na Kovi ye di afa eye mfidie mu se de be ya the fiber content na ehuya modipa da sani bia no yebema obibia atwa ati epa chow edi kan ne se de ma Kovi edan so ne se ni die no enye den enti obetimi dia share obag mu e dia call office se office na wuko odwumaye ni bebi bia wuko bia no ti ase se oda sani bia hia pomoden enu nti ene ye kan for Kovi Tigernut powder we e de amam afi besa me kan enoma kakra bia ma wo hunu se Kovi na e de aba adwaman so na yade a eda enso me pacho Kovi no we obi a wo we diabetic obi wo no diabetes sugar no e wo soro me pacho se wo tadi Kovi Tigernut powder ni bia ebeboa na regulate sugar level no e de amasa se e contain magnesium ni potassium a ebeboa se de be ya sugar level no ebetimi aberegulate ni kama enso e de ama obi wo no ma o BP ni moja no blood pressure no e wo soro se wosoro e de oha bebe na bebro e wo fom so aya na emmoa ne se sunti no ye be sere odasani bia se fire waduane a udie anopa we no breakfast and nyenye de bacho we ye mfa sija so enka nje bia na wo ko adwuma obi wo be se ofa sija so nka da bi e be se wo bre ye mpese sa beba o sadodo bia wo pa bia de gu cup mu a na wo di ensuo nyunu ana ensuo bia fra na mbo ti asese ensuo se ye clean water o de fra na wadunu se dia osi pe no be se nya nsuo be se munya tika wo ye ne sa pepepe na wadi udi wi a obetimi e de akọ wodwuma so enti udi no ebe bua afi bo se obipi no afi na eba fom na ebo ma de ba fom afi nso no e contain vitamin C ye nya be ka bra COVID-19 be so wi ase nyina so no na empenifo ebo e kokose wo be hia se ye nyina no ye behwe na ye di vitamin C se de be ya e ma ye nkomo na wo ye ni pedua no nya ho da sojafo no na kwete yarewa e contain vitamin C nti wudie no ebe boma oni pedua ma sojafo no enya hode akwete yarewa wudo bia ebe ha ni pedua no afezo atadwe yade a ewunya papa ede ma eye omomuma enkoda no fo ene obi oye pemfo esanse wo obi oye pemfo na wota di atadwe a eboma onya ni funsu obi wo be wo ne ba wiase no afi na onya ni funsu mfa ma no enti ene na milk ye na otwema akoda no eyade a emmo ni pedua no esanse hwemu de de se wo ma obi no funsu a ebo akoda no makoda no onyini oyini from yare wanso ebo ne ho ba yedi free hom enu nti ene ye pese sa abesi yesi kope Kovi Tigernut powder ni bi na die bra wa fa afuru ana bra wo makoda no fo na abo sa ekwan no eso
afi so bia nim dia atadwe edema embem pacho menkofa aphrodisiacs esan se hwemu kwa da di se aphrodisiacs na embrante no omofa no ema oni pedua ne ye adwuma bro na ho ode nso ti be wo obi no wedi 45 years nso ase wedi be 60 afi unyini du ba bia na ho ode no kwa na ekofom ema ne du sampempenso no na nkwa so enyitia kope Kovi Tigernut powder ni bi ne di se de be ya be ma be nya ho ode naturally e mpem na so de abo adwuma e konteni anti-aging enti onipa bi wo ho no mo ase de be ya wo wedie no dane danyina na eni da ho kama e de mawa otadi Kovi Tigernut powder e de waduane te se we breakfast anopa eni enwumra eno so etimi boa wasa ekwan no so afei onipa bi wo ho no mo a nafu ayekese se de be ya wafu bonya flat tummy enkodi aduane bi emu odua na dwo nkoda ne nkofa ohaw emfa mbrel woni bi se wutadi se aduane no so na digest so a starch ebe ko be ba na be na sugar na afei sugar level no kwa na ekoso enwumre wo sakaka de gu cup mu na de nsu fra obi se wa na se woko na wadi enti we ni do ma wodo bi ebe boa e ma Kovi Tigernut powder na de ba adwaman so no e ma no ye bibi so nko kra we bi mada e atadwe bibi anka ho fiber na ewo mu so boa obi e wo constipation obi ha be 6 days 1 week oja na na or saso de bon wo safo hin was me de me na mo da bi e sare ya de bebrew ade bia obo adanya nsabo kwa adwene mu eye waste woni pedua ni mu e fa kwan fuforo so esa ba abonten na wo sa de sa waste na se kipu ni pedua ni mu de ha na de bre ho ye bese se besi kope Kovi Tigernut powder ni bi anope ya wo hwemi ye numbers no na egu screen so no ubetimi afre opa bi aton anasa opese wonte ba ko na wankasa wundi wo amanone opese wo ye fa bi embrel onsa ebetimi aka FDA for ensa hyase esanse oman hwemu a wodua wunu se ane de abadwa manso na yade a embe ha nipa na mu ebebo nipa apomodin yade a ensese ofadi agro kra esanse sese a metina he se me ho mfame a mentimi mma ha ocheche ni ya apomodin eye me maame owa he se ne ho mfa no a ontimi me na adwuma enjo nipa da se ni bia wutie bibia no esese onkope Kovi Tigernut powder o maame bi wo fie o diabetic me pacho yese ma ni ndi sugar ubetimi edi we bia fa na duane ma na di as additive se de be ya onko di sugar bia na nkofa ohaw bi amfa mbre se de be ya obetimi anyini ache edi ama abusua no enti ye be sere we no odi be ka se o we bia na we kura ye ka kura bibi frem de bi ne de no ye natural atadwe na de dia ye mfa sugar bia mfi be bia mfry but me ye no me pe sugar kakra metimi da de bia mfa sugar emfra ye sere we obi a udi a but enkofa sugar bia emfra ye be se ye ma wuhu ade no de bi obi a wo ba wo se obu a ne no ye ne de ba de mo be fra bibi se anopa bia se mi di a ebu a me de pie e na edi but obi wo ho a ono no ye obu a ne no ye ne de no de mo kasa akofra baya na ye pese wundi na wu ensonsonya wodo a wobenya obu a odie no me edi efibra me hya se mi die no wudi na nopa wudi na nwumre na metadi na nopa afi wo me sori no obo se na me ni etwampe enti mi hunu se atadwe yade a ebesa aboa se yi wani so je ebra wudi ko wani mu wu se ensesan aba ye bese obi a wudi no na wankasa u steady woni pedua no se mi di ye no ensonsoni we ni ensesan we na mehu e wo mi ni pedua obi a ontimi ndi Kovi Tigernut powder obi a doctor fo akire se ontimi ndi atadwe se doctor fo akiri se bia oni pedua no we allergic to atadwe a eno woni ni pap wo pe na ontimi ndi Kovi Tigernut powder obi a betimi adi ati obi oduro mi wa se apemfo mfa we nya aduro aduane nti apemfo betimi adi obetimi adi abebo mo nya ni fonsu afa bebo okra no mo ni pedua no enya wode ne a ya ne de nyina no na wo wa wode ne me fa cho wo be se wo frɛ numbers na me mo numbers mi no ba ko eyenkran e na ba ko mo asante mantem obetimi afrɛ 0558 400265 me say this will be 0558 400265 and I wanna wo eye asante mantem betimi enso afrɛ 0244 787639 0244 787639 afi upe bi ato e won kran ha no ma okọ radio gold udu radio gold also pe Kovi Tigernut powder obenye bi na wato filling station shots be bre wagana obenye bi ato wona wo gwai inyimde wo gwai na pe bi ato ekọ Abra Hatchland City Go filling station o wa Abran idu ho no ma benye bi na ato also
enyim na enyemi wo ho na ko Pedu Junction ano so Cape Coast eye goyo asam na America iko idu Pedu Junction na bo de golf filling station bi wo ho ono so benye bi na ato ehwe Adom TV na wo suoduru wona wo suoduru nyina Honoka Pharmacy eno so ewo National Investment Bank eye odakwan no pe usi wo ho no ma wo so hwe Honoka Pharmacy wani mpe ehon so obenya Kovi Tigernut powder ni bi na wato afi Tinated Herbal Center shop bia wagana ha bia no okwa obenya Kovi Tigernut powder ni bi na wonso wadi afi ashaba for so ni nyina obenya bi Little George okwa Little George obenya bi Badwam Enterprise enso Western North obenya bi okwa ho so a obenya bi Volta region ehon no nyina obenya bi mamwo sunyane for so enko Green Light Pharmacy enso sunyane afi so okwa DF Nutrition ubenye bi ho na wato Mamalin Supermarket wonso udu ho no ma ubenye bi na wonso wato Asante Mantem okọ Freddy Men's ana Poku Trading enso Asante Mantem wa udu ho no ma so pe Kovi Tigernut powder atadi sam na ida ba edwama nso a nenye no enye din a ubetimi adi no udu ho no ma ubenye bi na wato Kovi Tigernut powder yensam bani ni nyina ne se ma waduane enye waduru yada se se de be ya o ma aduru enye waduane yada se aropenso se nyame ya aduma next week e be se share